clear tu le ngai thatu te ni lai ni chi bai le ve ku le ni zan la main khe result sei le tur ngai nom tak aum no la chumi lama tang chun bul kan han tran le don ane zan ma sa lama te be sei lo result in min bara khaya ni zan lam ero kan be sei lok ange in thil athleng lome ni zan in khel mu nam taka hian France lam chun ol sam takin ne nan changa Sweden chu se thum fa hin an ne France lam hi group stage sa khan an tal bon le ya Sweden lamero atirama bul tran tha yin anu lamai ro be sen phak zui lo le ya knockout stage sa po be se phak lo chun zomen champion thei tura ringkai kum sang ni som pariat champion Francian si thum fai ngutin an lo sopta ane hein khel hi soitak ngin amu noma France lam hian goal shot tum som ni panga ne yin an van nei tum phei chu ni sen goal hi tum som vel khung thei hil din muna an ding nge ane Sweden lam hian goal shot tum riat chau an nei ya ball possession le in pass di konga po France an chung nung filor le Sweden hian an ngam lo hle tinani chu hein khel hi New York New Jersey Stadium MetLife Stadium ani ania amuna mi pui sing riat zaruk le samruk pathum te chu an kal khoma an khat veka cricket po hi an thal zo vek ane in khel clear le ta ila he in khela hian minute somni na Mbappe chun goal khungin alom man vewa ma se video assistant referee endikani nu hin adar hitlem alo offside ta hemi wanghen pom sak ani lo ane minute somni ponga nairo khung ta thovin veilama train ball akat luta far post sa pet goal in Sweden defender abum ne le maya Sweden namhian Mbappe hi an ngam meu lo ani ye first half goal dang alubel zui talava second half minute somnga pathumna barkola chon goal ron khungin Olip se pass moi zet cho barkola chan boxa alu pui ngala moi takin ani hian a finish ane minute somsari palina Mbappe bok kan mu chun zom leya oli se ball pek thazet cho Mbappe hian offside trap moi taka abum nowa moi zetin far posa akar flood leya sethum fain anram chuma a hroi puita ane minute somriat palina Mbappe hilak chu ania mi puilamin anlom le maya kut an beng dur ane in khel top zui ngalin France an chaka next round an lut zui tabok hein khelain soita kang khan ball possession te in pass dikonga te target shot mai ba ka corner kan hanti angchia po France team an chung nung filor laka Sweden goalkeeper Jacob Wendell chu alangsar khop maya goal shot hi tum kwa vel zet chu safe ane goal thum choma se ache thalle Rico thar train khata lu taila Mbappe chun Rico thar ron nei chun zom chho vele ta yen goal som paret akhung king ta der maya Miroslav Klose chu ale pel zui vele ta ane ten goal khung tamber kong ai Lionel Messi chau aphak lova Messi khan goal som pakwa akhung kling towa goal khat chawi Mbappe hian aphak ta lo ane hengba kai knockout stage sa goal som akhung kling der towa FIFA World Cup record ni zui ta hian he record he chukhum le tepo aharasa le yang inela kalme ka hin goal ruk akhung kling ta der poka Lionel Messi chau phak lo ania hei po abo ruak atang chho do ne golden boot kan han tiang chi in bo ruak hi ngai nom chho viu turangai ani Mbappe nge Messi ti lamani chu France team lam point record thar an siam ma World Cup match palia goal thum an khung veka group stage sa Norway laka goalie goal khatin an chaka Iraq chu sithum faya ne hin Senegal chu goal thum goal khatin an ne leya round of 32 ne na Sweden laka sithum fain an chak le ta ni kha goal thum an khung theu ane hengba kan World Cup pali azona round of 16 lut thei an niya sangni sompali sangni sompariat sangni somni pani le sangni somni paruka te anin pet kai thei ane tin Sweden team lamero record thatok lo anneya sangha jakwa somkwa nuwa World Cup knockout ta antlom hasakber aniya Graham Potter now to hian basen phak lo le France team hian round of 16 a Paraguay chu an machondo na Paraguay nen hian cholni jing dar ni le chanve anin machondo na Lincoln Financial Field ta anin machondo ane he anin machontura hian tunge chakzoka kan rin hlom le Ole France team an munom tak zeta tukin jing lama an game khel phei chu ro puile munom tak ane
France team in khel kan hmu hi chuanin in khel hmu nom tak kha kan be sei thin nge ya attacking game hmu nom tak tun ma tangin kan lo be sei to thin ane tukin lama po kan hmu zui le ta ani ya Sweden team khan an khan lo hle Sweden team poi an ron thra chho veo to tin soi thin ma ila France laka chun an lo la naw deuh ti a chiang hle ya France team nge kumina po champion tura ringkai an ni zui chho le ta zela ramdang tha kan han tiang chi an che chual khut la yen an ni lamero tlong takin an kal chun zom chho zela Mbappe a hmu nama Mbappe a che that tok lo zana Osman Dembele te an ron che thavele mai boka tlarmalam an nei that lu tukhi an hmang tangkai chho ta zel ane tin an tlar hnung lampo a phui tha khop maya an tumpui te tan sutlang an har sa thin le Mbappe le Osman Dembele te kan fakrualin Olise po a hlo omle thin khop maya Barcola te po an la nei bok he team hi chu online tina hianin a thaber an ni moti mai tur ania final te po an lu chhole mai rinna alien chho tran ta hle enga po chuni ta se France team kan hmu dan soi hole donango in khel nu nong zoka Norway lam point ne nan changa Erling Haaland teram hian an king pui Africa ramatanga fe chok ram thatak Ivory Coast chu goal ni goal khatin an ne hein khelain Ivory Coast in goal shot tum som pali an nei ya Norway hen goal shot tum kwa nei ve bokin ball position a hian anin tluk ang reng phia na in pass di konga ero Norway lam an chung nung zok ane in khela mu noma atir lama Ivory Coast lam hian Norway an nor tom hleya Norway lam hian second half tir lama ero Norway tak takin a hlo ompo an hlo oma ma an hruai nu lama ero Ivory Coast lam an hlo vele thunga in khel mu nom tak in nor ton tok mu nom tak an ni tang hian kan muta ane soita kang khanin an game bo ruak atanga a in khel po kan lo be seilok ange hin a hmu nom hle rampani te Dallas Stadium AT&T Stadium anin machona a hmuna hian mi pui sing sari zaruk le somni pako te chu an khat vek ane bo ruak po atang hle in khel clear le na lama luta ila farsafa Norway in goal khat an khunga sikhat fa in farsaf bi ka ma an hruai goal lu don lo emoti no minute somthum pakona goal ma saber kan muwa Antonio Nusa chon goal ron khungen Martin Odegaard chon a siam sak ane goal lu dan lama lu taila Odegaard chon veilam sira train ball thataka tlan puyen a mading Nusa tan apeluta Nusan defender abum zau nuwa akeding lamin akat luta box pon shet a train ani hian goal apet lut moi hle veilam far post kila akar fluta keeper Yahya Fofana tan ban phak ngai na aum lova moi tak ane Nusa tan a special zone hleya Norway tan a World Cup a goal khung theino pang ber record a siam ta ane first half a goal dang alubel zui talova second half minute som sari palina amad dialo chuan Ivory Coast tan an sipur aron sut Pepe simsak a train ani hian a khung ane goal lu dan Pepe an 1-2 in amad dialo ball a pepheya anin pass a hmu nom hle ani hian defender pathum abum nuwa box chunga tangin ake veilamin hnai set sota apet luta United winger hian an sipur aron suta ane amad dialo minute somrukna lak chu ania ani po mi puin an lom hle minute somriat parukna a in her chuaka ma se Erling Haaland chu aron langle ta zok mai first half te goal khung ma hi chuanin ani hi alang sarlo angreng khop maya abo mak tipol te po anom ma se Erling Haaland chu Erling Haaland ani ya chance ani chon hlo oma achu tir zel ane minute somriat parukna hin Oscar Bob chon veilam sir train birds ape phei ngala barchen voi khata grounda ball pe phei ngalin ball kang hian defender pathum apela Erling Haaland tan tok chein ani hian nai set sota gola apeta Fofana ke veilama lo per zau ma se gola hian alir lut ta thawa Haaland hian ava zuin ava phak le shrim boka ma se gola alo lut to ane Erling Haaland goal mang hian in goal ni goal khatin ma an hruaya goal dang ero alubel zui talo ane hein khela chance dang lama lut taila minute somni pangana Erling Haaland ball head chu a hlo leya an lo dan sak minute somni pangana Sorlota head po a hlo leya
heng ba ka hian amatan hun thra nei te po awiyom le bok tin hun top don nei lama nailanan a safe po thatak ania thil thleng dang lam hei ero amum zui ta lo ane record lama lu tai la khum sang hajako sumko pariat nuwa world cup knockout match sa anchak masak ber ania norway tan he record thi aro pui le maya kumsom ni pariat nuwa knockout ta anchak le masak ber ane nusa kan soita kang khan norway tan world cup a goal khung theino pang ber record siam tu ania Erling Haaland point a debut season a goal nga akhung tling der maya pui tak ane extra time tel lovin world cup a anchak masak ber kan tiang chi kha ani boka anni tan chun record thar zel ani chho towa anni tan hianin inel kal mek hi aro pui dang dai bik le ane Ivory Coast tan kumsang ni somno world cup knockout stage an lu masak ber ania mase round of 16 an lut zo talo ane ama dialo tan po poimo hle maya world cup a debut goal ania United winger tan ga goal kha apoimo hle ane hengba ka hianin Erling Haaland chu ache thafal hleya hun top don lama an team tan chakna goal ron khung le hian Norway chu an thlen ngai lo rama a thlen pui zuita ane inga po chuni ta se in khel a hmu nom thina tukin lama po in khel hmu nom tak kan hmuwa kan lo be sei lok angin thil a thleng te po heta chun kan ti thayang tren khata kha chunin be sei lo result te po kan lo mutowa tukin zing le ni zana in khel bi ka chuan be sei lok ange in thil a thleng zuita ane Norway ram hian an ma chon le tur hi han soi le ta zoi ila ram tha kan ti Japan ne tu Brazil nge mai an nia an ram tan hian engang che ni a hau takang ti soithiam ar sakhop maya ma se Brazil nen anin ma chon ture ro a hmu nom hle tura ngai ane enga po chani ta se mizo te point Norway hi chu tran kan nom nualin arin oma Brazil po tran kan tam viewin arinom bok tuna round of 16 anin ma chon tur po atang le hle tura ngai ane ole khamichin hatun tumatan ni le tamai se clear tu te ka channel mingai lot sak thina inchunga hin lom thu ka sei tak meu ane like share le subscribe ma tan min han la pui le ta ula chuti rol chuan zing lama hi chuanin in lama ka record ani thina kan audio fu tok lo lai te han kat mai hi a har sa ve deuh thina in lama ka computer a chedai boxia chuwang chuan soise zeu om thin kha chu min lo hra thiam sham thin don nia in fel hlom em kha